روژه کنفرانس زمان لآمد حتی درخستن ای روژه داویه حتی برنامه داویه وان هات روزان نقاشن سر کنفرانس یعنی کنفرانس سر زمان کردی هاتن کردن اون شروع بکن اون چاند بینن جبنا پیش روز جبنا زمان کردی زیادتی به پراتیکتی یعنی بته پیش کردن gerek چه به يعني براستي وزي آني زمان اف دروجه و نقاش در حق زمان كردي و في کنفرانسا کی پر بقيمت هات لدار خستن لبالي زمان كردي چقا دچه دبر بتنبون دا زيادة تر تخويا كرن لي بوان خباتا چقا هر زمان كرديج بو خورتر بكن لكولانا لبازارا لسوكا لهر دره لناف مالباتا ورا خبتاندن سر آلی زانینگه ها داد حتی پیشت بستانه دا حتی که زمان کردی ستاتویا که خازانش که به زمان فرمی دوی هاوی دا او خبات در حق زمان کردی دا بردوام بکن کنفرانس چند کنفرانسی بنا کند بین تبلیبون گلک زیده حواله کتب بشتار بونه بکلجانه کی بشتار دبن دمه کی زیده کت بون آوری که خباته کی او در حق زمان کردی دا نات بکرن لجبروی پر خباته کی بقیمته سپاس خواهی سرچم داوی به حتی نقاش هاتن کردن جبنا زمان کردی کنفرانس اون چند نخینن هم جبنا پیش روز راجی نقاش هاتن کردن جبنا زمان کردی اون چند بینه ببینیم برکو یکمین جاری نه کنفرانس سر زمان کردی تکرن بریجه هاتن کرن اویات نرخاندن من شخصیه ببینیم یعنی پرندک کسی کو در حق زمان دا پچک خمخوری دخواه و سر زمان دخبته های آوان جوان پرسکری که هیه لو ما جاءت بیجم تثبیت کردن روشه در باس بون حتی پیشکش کردن ریان چاره سیری جی در باس بون هلدانا بریارا جی در باس بون پرسکری که ما سرکه اوه کی دیوان بریارا پیک بینه و بر پرسی وام بریارا کی نگاه کو پیک نه يعني إدي مش مرحلة دين درباس من براسي يعني روشا كردي چیه چما كردي ناي آخافتن زمان دنابرا زارو كدا چیه دنابرا جوانا دا چیه خواندا و نخواندا جنومير اوانا پرندك زاننم دنيا عالم جي سرمان خبتيه حتى توريه وان تشتهنه زمان دیج ملت دن یعنی تنی کرد ندوی روشه دانه ملت دیج هنه چیکنه چکم تکانه تجربه وانش پیدا کن لی یا ما اوکو ام خو چواجوه روشه رزگار بکن اوجبو که ام خوشبه روشه رزگار بکن دیکی سرکشی بکن برپرسی بگیره سرخو جبرکو اف نخباته که تاکه کسی فردی بتنه خباته که گرسیه و ام ویج باسانن حتی کو پرسگره که جواکی نبه گرسیی نبه دناف خلق دست ده بلاب نبه تأثیر آن لسر کسی بریاردر جی چنابه اف کنفرانس و کسی کات نبه داره و ام صحبت خویل درواج دکن ام دبینو که براستی ایدی دناف خلقی دا کسی بیشتر داد کارم ویجی ببیجم نرازی بونه که پرپرزیده هیه دبیجه باو ایدی دما گاواویتنه دما پراتیکه وان ریا بدنه پیشیامه و ام به هفره دست بی بکن تمام ام لیبیا دولت ایجی نسکنن لی از سویج دبیجم تکوشنا جبو زمان دو عالیه یک تکوشنا کتیه بخورایه یا نافخویه یا دنجی او مثلا مافو آزادی و دموکراسی گوهرتنا قانون و ماکا قانون نک و اوجی لدجی حکومت و دولت تکرن کو او مافی خسبگیری لتبه و گراندن لی حتی توان مافو آزادی خوب دست بخوی دوید جنها با تو دناو خدا دوید چه بکی دوان وارا دا جی ام ضعیفن جانا هن تشتا ام لیویا هف دیلن یا جی ام تنی روشه دو بیجن یا جی بلکه هن کسمه ریا چاره سریج دو بیجه لی گاوی پراتیکی دا آویتنا وان گاوا دا ام ضعیف و قسمین بله ما مستوى جينا زمان يعني صالنا هون هم انستيا كردي هم كردي در بيشين هاجم متر يعني سازين زماني كردي يعني قرصان زماني كردي دي جلو چاره سر ببت انجي بس گاوان كير يعني مثل جم اف گاو demek ki Kurdan ser nmejin eyniye çalaki konser bu rojed eyniye der ve nveje Kurdi dikirin yani Kurd karın kolanajı bizim Gwendan derdoran zamanı xo pervede
دهی انرژی پراتیکه که یعنی ام زمان خود خازم میناکتم وان یعنی قرصان یعنی اف زمان نایت پارستن و نایت واده و اون چندم دین ها كنت بيجي ناني بريا قرصاز زمان خلاص بقى خلتك قالك مزنه دبي قرص جهبن او تشتكي دن جبی دبی خبات اکتیویته زمان بکرن هشمندی زمان ناو جواک دا بچه کرن مالبات دکاربه وی زمانی نقل زاروک خوب بکن از ویجی و گوتنت بجم او امانت کو دی باب مدانه ما لازم ام تسلیم زاروک خوب بکن که ام نکن او امانت به مراد مینو حتی خیانت وی تشتید کن او هشمندی دوی چه به دوی دم و دزگه کردا در ناف خدا زمان خوب کار بین چارچیه بازار سیاست مدار ما اوی کج کردا را پیشنگی دکن رول مدلن که او وی زمانی بکار نینن جخو گندین ربن از ببیجم کسی می نخوانده کالو پیر مش خوب آوکی خوزای جیان خود دجی زمان خود دجین ای که وی زمانی ترکان نو دوجه بردانه امن ای خواندانه امن کو ام بنابه پیشنگ و ریبر در کتنه پیشیا گلی خو کوم تخوازن جوانا سرکشی بکن لی ام زمان وان بواران دانو سندنه ناکیا جی چند گوتنه دست بک دکم در باسی ترکی دبن دبی ام دجوان کرما بردن دجوان خوی خو بردن و ام دجیانا خویا روزانه دا قط نبه ده تکوشینا خدا جید هر واره جیانه دا جی ترکی بهتر کردی درخنه پیش که اف زمان به وی شکل زمان تشتکی زندیه او زاروک ده ناو زمانه که دا تی دنیا که و ده ناو زمان دا نه دنیا وی زمانی هی نابف ورناگره تو بفکرم مالباته که بتنه سر خو به اینات زاروک خو هینی کردی بکجی پشت عمره که بشده ایتیاجا وی زاروکی به لیستکه هه به حوال و هوگره هه دردکبه کچه یا جی دردکبه هم بینید آمد پرانی بویا سیته نه دردکبه سیته جیو پیوه بلکه کسی که کردی تپیوه تونه او جید پاشه مجود ولی ترکی ودگره دوی ام خوشوان او کار رزگار بکن جبروی کجی مالبات دمو دزگه چارچوب پازار اسناب هر وقت سفربریه که لازمه کو اف کارو خبات بیم مشاندن جالی که برای قرصی تهبه جالی که برای وشان تهبه امیج مثلا وشان کردا چه ساتالایتی چه بیجن نویسکی حوجه سربان یکا پر بسکنن بوان دیو بابارا وی یکی بدن قبول کردن یا جی بدن سر وقت کردن کو کسین دو زمان و سه زمان جیه یک زمان پر جهاتی تر و جیرترن زاناترن اوی کد بیجن امزارو که خوهینی ترکیبی کن دا کل مکتب دبستان زحمتی نکشینن خطایی که گلک مزن دکن کس دارو که کو به زمان خواه هینی زمان دن دبه پاچه د جیان خویا پرورده ده سرکتی تره هر وقت دانو استندون تکیلی خویا جواکی سوسیال دا باشتره به تولرانس لخواه لناسامه خوش ده بخوادی حرمت لجدایی دنجی دکه اب خبات پداگوژیک ایکول دنیای هاتنه کنن وی بمدندن نشانه هر وها دبیجه کسی پر زمان یک زمان بهتر امر جدیکه چوا دبیجه کو حجره میجی هنه قبط بزمانه کی دندنویسی میجی تم بزمانه دیجی موجود دبه او حجره میجی خنود که حتی دبیجه افز مثلا زمان و خواندن و زانینا به پر زمان دن ریل بر نخوشین آلزایمر گیره یعنی گلک خبات بی وارد هاتنه کرن اول دنیای جخو که به کوان حسابیه که حسن یک جوان نه یک زمانی نه ایرو یکو تاری فرانسه، آلمان، انگلترا، بلژیکا، دانمارک جبلی زمان خود زمانی که دنجی یک نه جوابات تنه بجی زمانی که دنجی هینیواند کن هیمبونا زمان زنگینی جوان تشرا لی ایم کرده تشتکیت خواستم بیشم گواه کو از هینی زمانی که بوم به شرط کو از بوی زمان خود زنگین بکم هیم ببم نکو دفش زمان خود بردم کنفرانس زمان لآمد سر چند مجارا نقاشه و دوام کرد و کنفرانس هم بنرخینه هم کارن چه بیشن و جبنا پیش روزی راجی جبنا زمان کردی کرتاسی چند گوتنی والدم بله نها به سالانه کنفرانس که زمان کردی یا به وی آوایی برفره بگنه هاتو بو به گمان لدار خستنا کنفرانس که یا به وی آوایی که جده هم باجاران دلکه بشتار بونه همه جه همو قادن تکوشینا آزادیا گل کرد دلگه بشتار بونه گل گرینگه
armanca ve konferansı ya bingehîn ew e ku têkuşîna ji bo parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî li her qadê li her jîngehê bilindtir û berfirehtir bike. Niha wek em dizanin zimanê Kurdî di nava dorpêçekê de ye. Hêjî ji aliyê dewleta Tirk ve bi awayekî fermî nayê nasîn. Statûya zimanê Kurdî hêjî nîne. Perwerdehiya bi Kurdî hêjî nîne. Dîsa li gelek qadên jiyanê zext û zordariyên li ser zimanê Kurdî pêk tên. Dîsa sed mixabin pişaftinê hema xwe gihandiye hemû jîngehên ku Kurd lê dijîn. Ji ber vê çendê ji niha û pêveya girîng ew e ku neteweya Kurd her kesek ango her kesekê ku dibêje ez Kurdim divê têkuşîna ji bo zimanê Kurdî ji bo xwe wekî peywîr û berpirsariyeke wijdanî, ehlaqî û kurdetî û mirovahiyê dane pêşa xwe û têkuşîna xwe bilind bike. Bi taybetî jî armanca vê konferansê yek ji armancê vê konferansê ye bingehîn ew e ku hemû sazî û dezgeh û partiyên ku li ser navê Kurdan pêşengîtiyê dikin xebata dimeşînin stratejî, polîtîka, bername, plansazî, bütçe û xebatkarên xwe yên ji bo zimanê Kurdî diyar bikin û bi raya gişîre parve bikin. Niha divê em bi awayekî zelal bibêjin. Tiştên ku em ji dewleta Tirk daxwaz dikin, ango statûya ji bo Kurdî, perwerdehiya bi Kurdî, dîsa azadiya zimanê Kurdî divê em pêşê di nava xwe da pêk bînin. Divê hemû sazî û dezgeh û derdorên Kurd di nava xwe da zimanê Kurdî bikin xwedî statû û zimanê Kurdî bikin xwedî perwerdehî. Eva jî tê çi meعنeyê wek me berê niha jî gotî divê polîtîkayên wan yê şêmber yên pêk anîner yên zimanê Kurdî hebin. Bi taybetî jî hemû şaredariyên me divê li her gund û taxeke Kurdistanê zarokxaneyan vekin, kireşên bi Kurdî vekin, dîsa kursên bi Kurdî vekin, dîsa xebatên çandî, hunerî, wêjeyî û yên hemû nirxên kurdewar bi Kurdî bimeşînin. Dîsa bi taybetî divê her Kurd wezîfeyekê bibîne ji bo xwe ku zimanê Kurdî hîn bibe. Hîn bike bide hînkirin. Niha em behsa civakeke demokratî dikin. Behsa avakirina jiyaneke azad dikirin. Avakirina jiyan û civateke demokratîk bê avakirina sazî û dezgehên zimanê Kurdî ne pêkanin. Em vê zelal bibêjin û herî dawê jî dixwazim bibêjim ku em wekî hemû Kurd ji bang û gaziya wê dertir, ji axaftin û gotinan wê dertir, êdî kar û xebat û xizmetên ji bo zimanê Kurdî û bi zimanê Kurdî bikin. Wekî dawî em bi biryarin, em bi vîndarin, tu hês dixwazî yên dewletê, dixwazî yên asîmilasyonên cuda. Tu hêzê nikaribe pêşa têkuşîna parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî bigire. Em ê têkuşîna ji bo parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî li hemû qadên li Kurdistanê û dîsa li hemû qadên ku Kurdek lê dijî bilindtir û berfirehtir bikin. Konferansa ziman ve du roja li Amedê dest pê kirî roja dawiyê ye. Hem konferansê de hatin pirsgirêk anin nixaşkirin ji bona hem vê demê hem ji bona demedê rojên pêşiya me ji bona zimanê Kurdî hem aliyê siyasetê de hem zimanzan gerek aliyê pratikê de jêpê ve çi bikin? Belê. Yani li konferansê de ji gelek awayî ji gelek hêlan ziman hate nîqaş kirin. Bi rastî ji bona zimanê Kurdî ber bi zimanê ku pir naye axaftin ve diçe êdî zarok, ciwan nav xwe de zimanê Kurdî kêm diaxivin û xetereyeke ev ji bona zimanê Kurdî. Ev konferans bi avabûna xwe ji bona vî tiştî hêviyeke dide. Ez bawer dikim ji bona parastina zimanê Kurdî û her wiha veguhestina zimanê Kurdî û jiyankirina zimanê Kurdî bi gelek awayîn werin plankirin, were sazkirin. Ev konferansî ji bona wê ahatkirin. Hem ji kar û xebatên şaredariyê hem ji kar û xebatên
partiyên siyasî ya parlamentoyê hem jî kar û xebatên civakî yani avakirina civaka demokratîk ji bo ku xelasiya zimanekê ne bi awayekê yek aliyek derbas be ji malbatê bigirin heta kolanê ji kolanê heta siyasetê şaredariyê civakê hemû beş dibe tevlî parastina û jiyankirinê zimanê bidin ev jî hinekî din ji bona vê armancê konferansatê esas kirin ew ê biryar were stendin de encamnameyê de jî em ê kar û xebatên ku ji bona zimanê Kurdî were kirin em ê li wir de jî bibînin. Wekî din pêvajoka ştê ji dest pê kiriye alîqada ziman jî gelê Kurd jî ji bona zimanê Kurdî gav bêt avêtine. Gelo kîjan gav bêt avêtin ji bona zimanê Kurdî ya giringî ji hem pêvajoka ştê de. Bi rastî xwedî derketin û parastina statûya zimanê Kurdî divê êdî pêşiya dewletê jî be, divê êdî pêşiya civaka Kurd jî bi daxwazên xwe vîne bîne ziman. Statûya zimanê Kurdî nebe li gelek awayî de parastin û jiyankirina ziman jî namîne. Bi vê pêvajoyê hevbeş em dikarin daxwaza statûya zimanê Kurdî bikin, dubare bikin.